5/5 tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere mbabwira yuko ku munsi wa kare twari twababwiye yuko uwitwa General Neva amaze gunga igihugu cy'u Burundi kugeza amadinga ya ari mu gihugu cya Tanzania. Tubabwira mayiti nyinshi z'abarundi zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira, izi zikaba zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabari kuraswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko muzi ko abarundi bari mu mirwano ikomeye, by'umwihariko n'izi za Saramwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo tugiye kuba tugenjeramo tubiva imuzingo, turaza gusimbukira hitwa Bujumbura. Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru. Bujumbura amasasu menshi akomeje guca ibintu, amasasu menshi akomeje kumvikana mu masaha y'ijoro. Ibi byatesheje umutwe abarara bumva cyangwa se abarara bakora akazi kabo, baribaza bati se igihugu cyacu umutekano ubundi urangana ute cyangwa se uhagaze ute? Ibyo rero ngira ngo ni bimwe mu bintu n'ubundi abanyagihugu baba bagomba kumenya. Niyo mpamvu banicaye hano cyangwa se mpagaze hano kugira ngo ibyo tubibagezeho. Turaza kubireberaho hamwe rimwe tumenye ayo masasu Bujumbura arimo aravuga ubundi ahatse iki, bimeze bite? Ubundi nimba bavuga ko Red Tabara iri mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze gukoresha ingabo z'abarundi n'ubundi zirindani mu gihugu kugira ngo zikomeze ziteza akaga gakomeye n'umutekano muke, ibyo bitume uwitwa General Neva ahura n'akaga gakomeye. Ibyo turaje tubyinjiremo. Turaza gusimbukira Gitega turebere hamwe ishyaka rya CNDD-FDD. Moto ivumbi ryatumutse. Mwamuzi impamvu ivumbi ryatumutse? Amatora yaribwe. Ibyo narabibabwiye, ndababwira ati nyamara amatora yaribwe abadepite, ndababwira ati kugira ngo mubyemere abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baraza guhaguruka. Ku munsi w'ejo nibwo nakurikiraga ikiganiro kuri France 24 ndeba uburyo uwitwa Agatoni Rwasa amaze guhaguruka akavuga ko ibintu atari bubyumve by'amatora ukuntu yagenze. Ibi ntago ari muri murabikora, hari n'abandi mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tubababwira ndetse tubabwira buryo ki igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gusenyuka, ndetse uku gusenyuka kukaba gushingiye ku kijyanye n'ikinyoma kiri muri guverinoma. Abantu b'Imana, narababwiye ni iki gihugu cy'u Burundi ibyacu na agateranzamba kanyina wanzamba. Ibi bintu narabibabwiye. Munyemere mbabwira yuko ubu tuvugana mu bice by'ahitwa Cibitoki hamaze kudeployingwa bato y'abasirikare, ariko n'ubundi bakaba bavuye mu kigo cya gisirikare cya hano Cibitoki. Iki kigo cya gisirikare n'ubundi kikaba cyari kirimo abasirikare bavaga hano berekera muri RDC ahitwa mu mujyi wa Uvira, ahitwa Tibira. FDLR na Wazalendo zikomeje gusubiranamo, ibyazo bikomeje kuba agateranzamba. Impamvu y'iki kintu, uwitwa General Neva afashe ingabo z'igihugu azivanga na FDLR, azivanga na Katanyama z'Abazalendo zaturutse muri RDC. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Murambabwira nti Petero Nkurunziza yarishwe. Nkababwira nti uwitwa General Neva bamugerageje kudeta inshuro zigera kuri 2, ndetse ibi bintu ari mu byo uwitwa General Guillaume Bunyoni afungiye, wahoze ukuriye urwego rwa polisi hano mu gihugu cy'u Burundi, ngo arashinzwe kugerageza gutera kudeta mu mwaka w'2015. Ibi bintu byose ubikusanyije bukashyiraho n'ibintu bijyanye n'amatora, ugashyiraho n'iby'igihugu cy'u Burundi kirimo kugeza amadinga ya birimo akantu. Niyo mpamvu nanjye rero mba nzi hano, mba ngira ngo mbaho kuri ku makuru aba akomeje kugenda avugwa, ariko kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Munyemere mbabwira yuko mu bice bya hano ahangaha za Kibira, muri ishyamba rya Kibira hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza. Impamvu babwira nti hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza, nuko iri shyamba ririmo Wazalendo, ririmo FDLR, ririmo Imbonakure. Aba bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kumvira buri umwe wese ubonetse mu gihugu cy'u Burundi
noneho igisirikare tukabona gicitsemo ibice. Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice se? Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice? Ibintu mpora mbibabwira mu camping. Yenda reka duhita twinjira mu makuru nyirizina ngira ngo ariko munyemerere duhere muri CNDD-FDD ubwo ako karagaciyemo, nagira ngo mbabwire byinshi mujye mumenya yuko rwose ishyamba atari ryeru, ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Genda reka tubanze tugarukeho gatoya ku bijyanye na CNDD-FDD. Iyi ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo ni ishyaka kugeza amagingo rero ibyaryo byamaze kuba gatiranzamba kanyina wanzamba, usibye no kuba ririmo amarozi. Amakuru mfite nuko baramutse bafashe perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamufatisha gutya bashobora kumugubandwa. Impamvu nta yindi, uyu mugabo ashinzwa byinshi. Muribuka nta meza atataciyeho uwitwa General nako uyu mugabo ni Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, avuga ati njyewe ubwanjye uwitwa General Neva arandose. Ibaze ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ahaguruka cyangwa se ahagarara akavuga ati njyewe ubwanjye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandose. Icyo kintu kirimo ikintu. Ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandoze ndetse akanatanga n'ibimenyetso bayitabo. Akanatanga ibimenyetso agaragaza yuko kuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamurose. Impamvu nta yindi y'ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara hano nuko CNDD-FDD irimo ubugambanyi. Ni nayo mpamvu babwira nti uwitwa General Neva aho bari mufatishirize yahungira muri Tanzania, yahungira muri South Africa, yahungira he? Aba bagabo baraza kumugubanya. Impamvu abagabo baraza kumugubanya zirahari kandi zirarenga igihumbi. Zirahari. Araza kubacikira he? No kuvuga ngo ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Ibya CNDD-FDD ntabwo twabitindaho, n'ubundi tumaze igihe tunabivugaho tuvuga buryo ki ibintu bitifashe neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tuvuga uburyo ki CNDD-FDD ari ishyaka rishobora kwisanga ahantu habi cyane ndetse rikaba ishyaka ryamaze gucikamo ibice. Reka ibi tubiveho by'umwihariko twikomereze tugaruka gato kijyanye na Uvira. Umujyi wa Uvira kugeza amagingo aya uracyamenwamo abasirikare, abandi bavayo, abavaho baravayo ari mayiti. Ese ibintu General, nawe nimba uri umuturage wo mu gihugu cy'u Burundi ukaba udukurikirana kuri TV Duniani Kote, uza kwibaza uti ibi bintu perezida w'igihugu cyacu arimo arakora biraza kumuhira? Ese biraza kuvamo? Ubu tuvugana niba umuntu nka perezida w'igihugu arimo aragira gutya akohereza ingabo, izo yohereje nyuma y'icyumweru kimwe bakazigarura ari mayiti, ibyo bintu umbwire ngo biraza kugenda bite? Imyitozo irakomeje mu kigo cya gisirikare cya Mbandakanda. N'ubu tuvugana abanyamurenge barabaroba mu gisirikare nk'abagura ibitoki cyangwa se nk'abagurisha ibitoki. Abarundi urubyiruko bose barimo barajya mu gisirikare, kandi baragera mu gisirikare barangiza bagahita bakora nyuma y'amezi 3 bagahita badeployinga Kongo. Ujyaho ntagagaruka. Abaturage barazize barihanaguye mu gihugu cy'u Burundi kuko ni kimwe mu bihugu bimaze gutakariza abasirikare utabara ku butaka ndetse kwijanisha. Iyo bagiye kwijanisha banavuga yuko ngo bagera amajanja igihugu kirimo kiraberamo intambara. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka bishobora kuza gukomeza kugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi nuko kugeza amagingo ndimo ndagenda nakira amakuru yuko isaha ku isaha iki gihugu gishobora kuza guhura n'ibyago, ariko ibyo byago gishobora kuza guhura nabyo bikaba ari ibyago n'ubundi gishobora kuza gutezwa n'abayobozi bari indani mu buyobozi. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi.
mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntaco hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegerezwa gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cane cane burya hariho ibiganiro bibera mu mabanga, hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cane cane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Walikale, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo, za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira kuko baravuga bati aha aba basirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Walikale, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira ama concession. Ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda, nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awikro
cane cane ko ndavuga ku ruhande rw'Uburundi bishobora kutagira efe